1, 2, 3, 4, super fight emisija. Jel može usporeno? Utorak. Ne može usporeno. Drugi, nego je treći. Dobro. Dragi naši, lijep pozdrav i dobrodošli na novi Super Fight. FNC 28 u Slavonskom Brodu isporučio je točno ono što smo i najavljivali. Jedan eksplozivni doživljaj, jer FNC više nije samo događaj, nego veći doživljaj. 5-satni doživljaj smo imali u FNC u Slavonskom Brodu. 9 od 11 mečeva završilo je prekidom. Iskupljenje su odradili i napravili oni koji su trebali pobjedu, prijeko potrebnu pobjedu sada u trenutnoj fazi svoje karijere, a mladi lavovi su pojeli svoj plijen. Doslovno. Najbitnije trenutke ću proći danas sa svojim dragim prijateljem i vrhunskim stručnjakom Matejom Dokoske, Truljanidisom. Ti se sviđa malo ovaj spartanski? Znam da nećeš to zamjeriti. Ne, dapače. Truli, specifičan još jedan, evo kažem, doživljaj koji smo imali u Slavonskom Brodu. Dvorana Vijuš, dupkom ispunjena, onako puna koliko je god moglo biti uopće publike u gledalištu. Galama je bila i imali smo sjajne finiše. 5 slatkih sati je bilo. 5 slatkih sati. Ja volim ove manje dvorane kada je onako grotlo pravo. Dobro navijanje, ispunjeno i sjajne borbe. Da. Misliš da, i to ćemo isto proći, imali smo par kontraverznih situacija, kao i obično, ne? Ali to zato i volimo pratiti i gledati. Sve je to materijal za nas da prođemo u emisiji upravo. Upravo da prođemo i da prokomentiramo i da gledatelji odluče onda još onako hladne glave. Upravo to. Pomalo. Nećemo ići onak super slow mo, ali prikazat ćemo najbolje trenutke i ovaj puta idemo obrnuto. Dragi prijatelji, inače startamo sa glavnom borbom večeri, a i sa onima koji su na kraju krajeva dobili super sportovu nagradu od 10.000 eura i za nokaut 5.000 eura. A sada ćemo malo ići obrnuto, obzirom da ćemo prvo gledati od početka Luka Pisarić. Nažalost, malo sam ga skratio ja u prijenosu. Rekao sam da ima 7 amaterskih pobjeda, 2 profi pobjede. Sada je odradio fenomenalno i ovu 3. Ali navodno Luka kaže da ima i 7 još mečeva dodatnih koji nisu evidentirani. Evo, sada je. Ne mečevi, nego 7 pobjeda. Sada je sve jasno onda, još jasnije. Zašto tako dobro izgleda u ovih nekoliko kratkih borbi u profi karijeri. 14 borbi amaterski je dobro iskustvo. Da, protivnik također nije bio samo tako, došao iz Hamburga, gore Filipinac. I on je od 7. godine u borilačkom sportu, sa 16 se prebacio na jiu-jitsu, judo je radio puno. A vidjet ćemo, Mavrek, molim te, vidjet ćemo sada kako Luka, fenomenalno ova sekvenca gdje je kao zmija u parteru. Pogledajte kako Kuke složi odmah vrlo brzo, tu je išao na stražnje gušenje, Zenobio se tu probao iščupati, čak je i dobro i blokirao, jer bi Luka ovo vrlo vjerojatno zatvorio, ali ovaj dio sad, molim te vrati samo još malo, ovaj dio kada se okrene i sjedne direktno u mount. Odlično ga prati kukovima, da. To si ti čak i rekao u prijenosu. Da, lijepe fluidne tranzicije na parteru. Vidi se odmah da je odličan grepler. Odmah ga je izravnao. I odmah zaposlen, odmah udara, nema puno namještanja. Ilija Lučić, evo, nakon ove kanonade Lukine nije imao nikakvog drugog izbora nego prekinuti ovaj meč. Evo, vidjet ćemo još jednom. Sada tu se još malo Zenobio borio. Pokušao je, tu je ponovo bilo blizu. Probao se okrenuti, upravo to. Fino se okrenuo ponovo u mount i onda... Jednostavno je bio korak ispred. Tako je. I odlično sviđa mi se što kombinira udaranje i onda kada se pruži prilika napadne stražnje gušenje. Kada ne ide stražnje gušenje, opet se vrati udaranju. Ali sve je cijelo vrijeme fokus na poziciji, da se ne izgubi pozicije. Tu se vidi baš da je odličan grepler, unatoč tome što je još mlad, što je još rano u profesionalnoj karijeri, veliki potencijal. A da li je i talent? To je pitanje. To će dokazati. Pa evo, upravo ćemo Luku i
pridružiti nama kao iznenađenje. Evo nam i Luke, hvala puno što si došao i čestitam na pobjedi. Hvala. Fenomenalna Či mene, hvala. Čestitam je. Hvala ti na pobjedi, ko da si menadžer. Pa, dugo se čekalo borbu. Da, koliko dugo, Luka? Pa, amaterski turnir FNC 4 sam osvojio 2021. Znači, koliko? Skoro 5 godina. Skoro 5 godina se čeka na taj FNC debi, ali evo, sad je stiglo. Jesmo dobro pogodili skor na kraju? Da, zapravo je 16:0, ali pre dve te borbe sam radio kao kadet i bile su pravila da nema udarca u glavu, tako da semi-pro amaterskih 14. I to se računa. Znači 14? Da, ali ja sam radio 90% svojih borbi u malim rukavicama i sa kolinima u glavu, tako da faktički je bliže semi-pro nego amatersko. Onaj početak amaterski, još uvijek si bila Pride pravila. Pa meni se Ne svidjelo. Pride ili u biti neki Pa nešto nešto između. polu, ali meni Da, se da. svidjelo, iskreno. Pa, kom se Odmah sviđa. GNP, prvi udarac kale, sedne, odmah kreće krvi. Neće Trulija. bolje iskustvo od toga. Da, ali Trulija samo zanima Pride pravila. To je jedino što priznaje. Isto kao mog trenera Luku Jeličića. Da. To je nešto valjda sentimentalno, taj neki period. Da, čista sentimentala s punom nogom u glavu. Ima čari u tome. Ima, da. Ali dobro, ti si odlično odradio. Znači, samo da prvo rezimiramo. Opet smo te malo skratili, ipak za ta dva meča. Znači, moramo sad paziti. 16, ja ću to sljedeći tvoj meč. 16:0. 16:0 i 3:0. Koliko si znao o svom protivniku sada? Pa isto informacije koliko ste i vi imali. Samo to da je dugo u sportu, da je stariji, iako izgleda dosta mlađe. Ja nikad ne bi dao 37 godina, iskreno. To Filipinci imaju takav luk. Nikad. To sam i ja mislio, isto. To, Je. znam da je dugo u sportu, znam da je judista. Sad, taj mentalni sklop neko, pošto ceo život se družim sa judistima i to, znam otprilike kakav je to za MMA mentalni sklop. To su ljudi koji ne kalkulišu nešto preterano, uđu i kreće. Oni su navikli na eksplozivnost, na te eksplozivne pokrete i to. Ne razmišljaju mnogo o krajnjem rezultatu, o toj nekoj poziciji slučaju dođe do tog judo bacanja i to. Tako da sam znao da samo treba budem oprezan i to je to. Da, sve si riješio 3:0, sve je riješio Luka u prvoj rundi. Malo jedino je ostalo onako za 650 grama si grunuo vagu. Da, to je problem malo nediscipline što se tiče hrane, ali sam se i u decembru, sredinom decembra sam se borio u Indiji, isto sam skidao dosta kila, pa nekako mislim da je dosta veliki problem bio pad kilaže, jer sam se borio, odnosno skidao sam u kratkom periodu dosta kila. To je bilo na 62. 63 ne u Indiji da, u Indiji isto kečevic 63. Isto 63. Da, ali sam skinuo bez problema, bilo je baš lagano. I onda sam mislio bit će i sad isto, pa mogu još malo, ajde još jedan dan malo da jedem više, mogu još jedan dan. Da. Međutim, napravio sam grešku, ostio sam mnogo kila za saunu, ali mislim da je ovo i taj period karijere kad i to treba da mi se desi. Mislim da je bolje sad Nego kasnije, da. Da, bolje sada. Tako da ćeš puno veći fokus će biti na skidanju za idući meč. Ako se opet desi, znači sam debil, ali neće. Dobro. Neće. Na kraju krajeva ne bi bio niti smak svijeta da otiđeš i u kategoriju više. Visinu imaš definitivno i to je, mislim, neki tvoj prirodni put kroz vrijeme kad ćeš dobiti još mišićne mase, još si sad mlad. S vremenom ćeš se ipak malo ćeš se popuniti, dobit ćeš malo mišića i vjerojatno će biti prirodno da otiđeš u veću kategoriju. Ali o tom potom. Pa za featherweight i sad s kojima treniram, tačno se vidi onako ta neka, ne baš totalna jedna veličina da su veći od mene, ali vidi se da ima malo, mora bi malo tonus mišića, malo sam da povećam i to. Tako je, da. Ali mislim da je realno da radim featherweight. Ali dok ja ostim da mogu da radim bantamweight, mislim da ću se zadržati tu. U kojem trenutku si shvatio da nećeš stići van? Da li je to bilo noć prije ili je to bilo točno jutro. Skinuo sam 3 i nešto kila noć pre, onda mi je ostalo još 2700 za jutro i kad sam skinuo još 2, bukvalno sam izašao na vazduh i kako sam izašao na vazduh vidio sam da kreće pakao, probao još jednom saunu, vidio da znoj tad nije teo. Da, zatvore se jednostavno ne ide, daj malo ovo objasni našim Nije išlo gledateljima, jednostavno. vrlo komplicirano. Išlo, meni je čudno jer je konstantno išlo dobro i mnogo bolje nego što sam mislio će ići. I onda stane. I samo odjednom. Ja. Puf. To je I onda jednostavno sam sigurnosni mehanizam tijela obrambeni. Kada tijelo smatra da je prerizično, onda zatvori pore i znojenje stane. I onda trebate stati vi. Nema smisla više dalje skidati jer se samo može dogoditi neko zlo. Treba jednostavno poslušati tijelo, stati, proba dogovoriti
mislim da je meč. najveća sreća imati dobar tim koji to ume da prepozna i da... Naravno, to je i to, da ljudi ti- oko tebe su i da ti iskusni. da savjet. Da. Tako da, desio se ovaj put pad, više se neće desiti. Dobro, evo, nikad ne reci nikad, ali nije katastrofa ovo što kaže kolega Trulijanidis. Boga mi, ovo Jančić je pao za 5 kila, tako da, eto, to mi, O, to, to to, je- mi je lakše bilo kad sam To te je čuo. malo prikrio. To mi je lakše malo, dobro je, to pošli ispod radara. Ovo je bio veliki naslov, ovo je bilo mali naslov. Ali samo ovaj peti Ugovor, ono gdje piše, ono sitno što piše, to sam ja bio. Ispod je pisalo, Luka Pisarić čisto za 0,65 ili 0,7 su neki rekli. Dobro je to zvučalo. Dobro, bilo pa prošlo, samo interesantno, vidiš, Truli, tebi se tijelo nije zagasilo i onda ti je Fjodor veliki rekao ok. dok Da, si dobro, skidao, da, to je znaš, bilo Fjodor onako. polazi, vidi njega kako skida kilažu i ima ovo. Dobro. Onda su otvorile su se pore. Otvorile su se pore, čim ti je kimnuo još dodatno. Luka, kikovi su ti bili sjajni isto. To je bio game plan za ovu borbu, pošto je protivnik niži, kraći, znali smo da će da skraćuje, da proba da krati distancu što više moguće. Kroše, to je kao... To je opasan na pol distanci opasan na pol boksačkim distanci sa tehnikama, da. krošeima. I znao sam kako da ga uplašim odmah. Tvrdi kikovi, to je sa Goranom Borovićem bio plan odmah od početka. Tvrdo, kikovi pa šta bude, da vidi da ne može tako da se krati distanca. Onaj Ti jedan je- dobro radiš, taj kickbox ritam. dosta kikova, Prvi da. kik je seo odmah u vrat, Blizu tu. baš blizu, tu sam osjetio i tu sam u njegovim očima video da je osjetio da će biti malo tvrđe nego što on misli. Ali ja sam ubeđen da je on ušao u taj meč s namjerom da je pobio. Vidio sam u očima da on je bio ubeđen da će mene pobediti. Dođe se Sigurno, on, dođe da, se... Plaćen je za to. Dođe se oni boriti. Uglavnom ljudi Filipinci s su takvim fighters, skorom, tak- ljudi misle da ljudi s takvim skorom imaju, ali ovaj lik to nije mu primarno, on je policajac, tako da znam da sigurno ima ljubav prema ovome i došao je da Da. pobedi, nije mu nužno ovo. Je, Ne znam, mora jesi da se znao bori. se borit, da. Da, čovjek Da je ima policajac. Nisam ja, ima full time posao, tako da sam znao da ovo radi, da trenira svaki dan i da ovo radi iz ljubavi, Voli znači to, da će da. doći da pobedi. Ja sam znao da je policajac, ali sam to izbjegavao uopće u prijenosu reći za svaki slučaj. A ti si znao, pa ne znam je li ti to još dalo dodatnu motivaciju. Pa i da i ne, onako, da. Jeste, malo jeste nekako, Da. ne znam, Jel uvijek znaš da je spreman, znaš da je onako u disciplini, pa taman, kako je rekao, poneći pobjedu u Njemačkoj, samo nažalost, na njegovu žalost nije i to je to. nije, da. bio Znači si- da definiramo, imaš sve predispozicije za uspjeh u ovome sportu, znači talent, definicija talenta, i u ovoj fazi karijere si iznad konkurencije koja je otprilike tu negdje sa borbama, znači da si potencijal. Tako je. Evo, bravo, bravo, Jovan. Hvala na lepim rečima. Baš si rekao definirano, ovo je definicija. Hvala, pa sad sam okružen dobrim ljudima, pravim timom i nekako osjetim ja razliku. Što se vidi u ovoj borbi da sam bio dosta smjereniji nego u prošlim borbama, ali nekako mislim da kad si totalno smiren i veruješ svom timu, onda možeš da radiš, onda game plan ima smisla. Ako ti napraviš game plan, a na kraju veruješ sebi, što dosta ljudi radi, mislim da uvijek se uđe u to neko ludilo. I sad to ludilo nekad prođe za minut pa se završi protivnik, a nekad imaš borca na kom to ludilo ne prolazi. Apsolutno, da. Da. Dakle, To će prije ili kasnije će se evo mogu desiti, sad da. javno kažem, prvi put sam imao taktiku za meč i pridržavao sam je. Do sad je sve bilo na taj neki talent, na to neko ludilo, na utreniranost, ali sad je prvi put bila taktika koja je prošla. Znači, taktika je bila u slučaju da me mnogo skrati check hook, prošao je, više nije teo skraću distancu posle tog check hooka i ostalo je bilo moje. Čim se distanca skrati, da ga srušim i da završim i eto. Cijela ekipa trenera, stvarno evo, vidio si već u prijašnjim mečevima, što god kaže, pogotovo Luka Jelčić koji je head coach, kada kaže, vidio si i na prijašnjim eventima, onda to prođe. Sjeti se samo Još malo će Dirketa protivnici Sičaja i krenuti Kolja. njega da slušaju šta ga brane. Da slušaju, ali ne razumiju, pa onda svejedno samo mi razumijemo. Sa Sičajem ono je bilo i sa Stošićem i sa Sičajem isto. I Da, pa Stošić zato isto kažem, rekao. ali kad su stranci protivnici, znači dobro je da ti je stranac protivnik, onda bar ne razumiju što Luka kaže. Bar dobro, ali nadam se da ću ja razumeti svaki put. Da, hoćeš Teško je sigurno. malo ludilo u tom, ali čuo sam ga. Sve što mi je rekao sam čuo. Nisam To brzo, nebitno. tako da bilo dobro. Izašao si neozlijeđen, imaš li planove za dalje? Nadam se sljedeći meč Pišem. u Beogradu. Beogradska arena 35. Nadam se da će me Forgi staviti to da se borim ako oni vide smisao da se borim tu, a ja ga vidim. Tako da
ako gledamo to istim očima, nadam se da će se boriti to. Znači, kamp se nastavlja. Mogu. Vrlo brzo. Trenirao sam već jučer. To je to. A nemam povreda, nema tako to. nema Znači, smisla. Ima dobar samo si. petu sam pogodio, sam iz spinninga sam pogodio baš u lakat i to mi je samo malo natečeno, ali ništa, nije neka fraktura, ništa, tako da... To ćeš ti zalizati. Zdravi Za sam. čas. Za čas. Kako ti u Zagrebu, koliko si dugo? 6 mjeseci skoro. Odlično. Meni je Navikao se skroz. stan tu 150 metara od dvorane, trening dvorana. Tu odem, imam žurku, tu Lidl, Konzum. Tu Sve. sretnim ljude i to je to. Sve imamo na zapadu tu. To je I to. svaka ti čast, još jednom čestitke i što si brata išao. Pričuvati, sačuvati i ono Mora. baš pokazalo takve prijatelje kao što si ti, evo, ja bih za svog brata isto. Leže se napravi. moraju To čuvati. su, to je malo, Leđa, da. to su neke situacije da jednostavno ne razmišljaš i samo ono, to je nekad i dobro, nekad i loše, ali nije Mladenački se je to ništa bilo. To je bilo desilo, onako nije se mladenački. ništa desilo. Da. Moglo je, ali nije, ali nemam pojma šta znam, radio sam to instinktivno. Ja i brader isto. Da. Mladenački je to je pozitivno. Tako je, pa Srećom zato pa kažem, imamo redara. A delimo da. i dobre i loše situacije zajedno. to trebaš do kraja zadržati i što stariji to da ostane isto tako će i biti. uvijek se to cijeni. Je, Ispravni smo, to je bitno. tako je. Luka, puno ti hvala. Hvala vam. Veselimo te se vidjeti. Nadamo se da će Forgi naći mjesto za Također. tebe i Ante i da će ti naći kao prvog protivnika, obzirom sad, evo, rekli smo, 16-0, 3-0, profesionalno. Sad je vreme za jedan dobar izazov. E, Mislim da je vreme sad za jedan dobar izazov. Jel imaš nekoga možda ovako da ti se zasviđalo, Ma da bi ne. ga vidio s druge strane? Nemam iskreno sad nekog da kažemo tačno ime i prezime, ali nas ima možda 7-8 bantamweighta tu u regionu i mislim da nam ne ide baš uloga osim ako nije za titulu, kao na primjer što bi ja volio da gledam Zdravkovića i Frana. To je kao ljubitelj MMA-a, pošto dobar sam i Zdravkovićem, Fran mi je trening partner, ali to mi je neko meč koji bi volio da gledam. To mi na primjer ima smisla, ali mislim sad da mi daju bilo koga iz stranca, možda nekog iz nemačkog tržišta, pošto sad smo krenuli i tamo. Tako da, Naći će ti Ante nešto dobro. nadam se da će biti neko dobro. Hvala ti puno i vidimo se sljedeći put nakon ove pobjede. Hvala ti, sretno Hvala u ti i kampu. čestitam još jednom. Sretno u kampu bez ozljeda i Stolicu dostavim? hvala ti na vremenu. Pa, evo, maknut ćemo je tu sa strane. Evo ga, čuli smo jednog od najperspektivnijih trenutno boraca u ovoj diviziji. Nadamo se da ćemo ga, evo kažem, vidjeti čim prije i u novim iskušenjima i u onome što si on želi da bude malo ipak level up još protivnik. A mi idemo dalje. Idemo dalje, sljedeći meč. Rekli smo, znači, Ahmed Kagirov, Truli, ti ćeš pokazati, isprezentirati što je napravio čečenski borz i na koji način je deklasirao svog protivnika u Slavonskom Brodu. Evo, pošto je bilo kratko i slatko, nema potrebe za crtanje, pa možemo iz sjedećeg položaja. Jedino, prije nego što krenemo sa klipom, bih htio reći što je dojmilo me se što je sve opušteniji. Znači, od onog prvog meča prije manje od godinu dana u Medulinu do danas ovaj treći meč, očigledan napredak. Opuštenost, vjeruje u svoj stand-up i upravo tako je odradio meč i završio ranim nokautom nakon svega pola minute. Možemo pogledati sada cijelu borbu. Odmah se vidi da je opušten na nogama, da nema nekog grča. Dobra kretnja, mekan, dobar dugački desni direkt, pa front kick desni, to su oni kikovi koje smo vidjeli u prošlom meču. Jedan detalj je vrlo interesantan, a to je, pogledaj sad, tek kada gledaš, nema bandaže. Da, nema Ahmed bandaže. nema bandaže, To je zbog lakšeg krvanja, pretpostavljam, pitat ćemo ga. Tu će sada proći dobra desnica i onda će poduplat. Dobar još jedan front kick kroz sredinu. Desna i onda još jedna desna je sjela tu je već malo poljuljao Santosa, prepoznao to sjajno i odmah krenuo po finiš. Dobro kombinira isto ova leteća koljena i odmah nakon leteće koljena bacio taj desni krošej i pogodio. dobro i radi salto mortale skoro. To je Ne to. do Bog, ali ovo je salto mortale. Ovo je malo Dobro je rizično za prošao. koljena bilo, ali atraktivno. Da, evo, sad ćemo imati priliku čuti Ahmeda kako je on vidio svoju pobjedu i zašto u stvari bandaže ne nosi. Izvoliš, molim te. Dobrodošao i hvala ti puno. Hvala, Što se hvala. odazvao našem pozivu. Čestitam na pobjedi. Dobrodošao, Bog, čestitam. Hvala puno. Svaka čast. Čuj, zašto ne stavljaš bandažu?
Bandaže zato što ja uzел male rukavice. Obično ja nosim M, a tu uzел S. I kad stavili bandaže, ne mogu raditi. Premale su ti bile, malo za šaku. Da. I zato Zbog toga. skinuo. Ja sam mislio možda zbog replinga, zbog hrvanja lakše. Prvo stavili i dalje stavili rukavice i probujem, ne mogu raditi dobro. Aha, i onda ti nemaš grip taj. Da, stisnuti. Pa vidiš, jedno i drugo, bio si upravo, truli, stara lisco. Dobro, malo je rizik da ne dođe do nekog loma. Upravo to. Jesi osjetio kad si udario? Tvrdo jesi pogodio? Ništa. Onda imaš tvrde hrvačke kosti su to. To su tvrde hrvačke kosti. Kada si se počeo baviti sa hrvanjem? S koliko godina? Od 10, 9. Tu negdje. Da. To je upravo ono, konstantno ponavljam, ljudi koji počinju hrvati vrlo rano i razviju se kroz pubertet u hrvanju. Jednostavno i tetive, i kosti, i mišiće dobe drugačiji tonus, kosti su čvršće, kalcificiranije. I to je ta neke stvari, steknete te neke karakteristike koje nikad više ne otiđu. Znači to ostane u vama. Jednostavno ste ovakva zvijer i ovakva atleta upravo kao što je i on. I onda naravno i ta razina hrvanja u Čečeniji je vrlo visoka, tako da se od malena radilo na visokom nivou. To je jasno svima. Osvojio si prvenstvo u Čečeniji, u Hrvatskoj ili u tim mlađim kategorijama? Koji su ti rezultati bili? U Čečenu samo. To je bilo na razini Ruske federacije, je li tako? Da. Da, Čečenu i dalje ide, tam imam par republik, Dagestan, Osjetija, par, ne znam, 7, 8 negdje. A oni dalje ide Rusija, to je šampionat Rusije ide. I tamo prva treće mjesta i dalje už prvo mjesto staje. Aha. Znači, nahrvao si se, a? Da. A sada imaš 3-0 tu. Neporažen si. Sve to brzo ide. Sve bolji i bolji, što smo sad i vidjeli, sve bolji i bolji si u stojci. Napreduješ iz meča u meč, što je rekao kolega Truhan. Da, vidjela se ta opuštenost, da nema oklijevanja na nogama. Da li je to produkt rada sa trenerima, da li puno radiš na boksu, na svojem? No da, ja radim sve što mi kaže treneri za to. Prva mač, koliko ja ni radio, 3 godine, ja mislim, 2 ili 3 godine uopće ništa ni radili, zato težak bilo jako. A drugi i treći sad super. Da. Vidjelo se baš da si napredovao u kratkom roku, baš jako. Da, radim s Svitom, s Lukom, sa svimi radim i idem gore za to. Da, vidimo. Da. Jel imaš kakve naznake dalje? I zašto si, kao prvo da pitamo, apsolutno neozlijeđen? Hvala Bogu, jer ono što si napravio u kavezu u Brodu oduševilo je publiku, ali vjerujem da Antea i Forgija nije baš previše, jer možeš onako dosta i kažeš koljena, od toga ne mogu nastradati, ali zglobovi mogu. Boli te To zglob? neću više. Sad boli noga malo, da. Ali pisali puno poruke ljudi pisali. Napravi. Zato što ja... Tjerali su te da radi. Da, zato vidiš, je to ovo. za publiku. Možda onaj klasični salto unatrag sa kaveza. Klasični, ne ovaj prema natrag. Stani se kukić. Da, to bilo u Varaždinu, poslije u Varaždinu, ali sad jako puno pisali. Zato, dobro, napravim. I ne znam zašto ja napirat. Ovo napirat, to što ja sad radio, napravil, ovo bilo pri 7-8 godina zadnji put. A sad, puno adrenalin i opet ne znam zašto ja. Došlo ti je u glavu, pojavila se ideja. Da, zato što od udarica boli noga. Da. Tako mi bukla ništa, super. Hvala Bogu. Amortizirao si dobro. Da. Dobro je to. Jel imaš kakve naznake? Znači, osim toga, sve je dobro prošlo, nemaš nikakve ozljede. Jeste razgovarali što bi dalje, nekako onako? Kao prvo ostaješ u Hrvatskoj, tako? To ti je plan? Da. Ostanem se Cijeli tu. život? Cijeli život. Oženit ćeš se? Da, nadam se. A da li ćeš sada gledati na nekoga iz top 10 za daljnju borbu, možda? Top 10 lake kategorije? Da li želiš borbu protiv nekoga iz top 10? Da, naravno. Da. Što se mene tiče, ja bi tebe sada i stavio na rankingsima na 10. mjesto, onako da uđeš u top 10. To se još nije dogodilo. Denes je još uvijek na broj 10. Ja mislim da bi ti možda
trebao Hoću, njega izgurati iz hoću, ja. 10. mjesta, ali definitivno ako dobiješ sada borbu protiv nekoga iz top 10, onda ćeš definitivno pobjediti. Da, naravno, ja poziciju. hoću kao i svi drugi da povise. To 100% imam plan, ali ne znam kad i s kim, nema veze kto bude. Bilo bi dobro da upravo bude ako ždeneš. Da se to dogovori, da možeš odmah upast na ljestvicu, iako još jedna pobjeda sigurno i aktivnost na kraju krajeva Da. to donosi. Sad rang hoću listu. u Zadaru, ne znam što kažete, Forgi. Zadar, Zadar, baš pa sam to te nam htio priča. pitat Da, da li da, ćeš prije priča. ljeta tražiti meč ili poslije. Znači prije ljeta bi odradio još jedan. Hoću u Zadaru, hoću ja. Ne znam. Ali ne znaš još koga bi. Peti mjesec, da? Ne, Da, 9.5. smo u Zadru. Da. 9.5. Taman odradiš kamp još jedan Da, sad, da. dobar i to je to. Samo ne daj da te nagovore opet da skačeš. A može, neki premet. Premet neki Ne, napravi. samo Ovo sitno. klasiku malo. Ili kurok naprijed. tako. Ili da se popneš gore pa skočiš na osvjetljenje pa onda dole. Znaš, da pravi Može totalni biti, sve jedan može show. biti. Da nam svima srce stane. Ne, odlično, super i nadam se da će ti to uspjeti. Hvala ti puno što si Hvala nam vam. došao i hvala ti na informacijama i na kraju krajeva na ovim pobjedama koje nižeš, jer znam da ti nije jednostavno sve to zajedno, ali uspiješ. Da. Da, veselimo se idućoj borbi. Evo, vidimo se. Hvala ti puno. Hvala i vam. Sretno. Hvala. Nemoj tam. Mislim. Uzmi ovaj slobodno. Evo, čuli smo Ahmeda našega. Da, velike su stvari ispred njega, a i to je ono što uvijek ti kažeš, ta hrvačka baza kod borca stvara tu jednu čvrstoću, što si rekao u samom uvodu, i pokazalo se do sada da wrestleri i grepleri najbolja baza je, prosperiraju. da. prosperiraju Upravo zbog ovoga u što sam MMA. malo prije rekao, ne samo da vi možete selektivnim hrvanjem birati da li hoćete se boriti na nogama ili spustiti borbu dolje, znači birate gdje će se borba odvijati, nego ujedno i te fizikalije. Osobito ako počinjete hrvati prije puberteta i hrvate kroz cijeli pubertet. Jednostavno dobijete te tive čvršće i taj tonus mišićni i te kosti. Zato i Hrvači kojima dobro ide udaranje, koji dobro naprave tranziciju prema udaračkim tehnikama, upravo generalno imaju snažan udarac. Da li se slažeš? Gledali smo milijun takvih primjera. Sad, odnedavno, evo, borio se Geče koji je snažan udarač, razarač. To su jednostavno ta hrvačka snaga, ako imate šlifa za udaranje, se prenese u snagu udarca. Pa recimo Kevin Randleman. Ma da, mislim, možemo Pokojni, nabrojiti nažalost, primjera i primjera. Milijardu, ali sjetimo se kako je on imao eksplozivni, stane na prvu ruku pa baci, a prije toga i prije Pride-a samoga nikad nije. S time da se on niti nije nikad naučio baš dobro udarati, ali Upravo opet to. je imao udarac. Da. Ali imao jaki udarac, Da, evo, da. ja mislim da sam pogodio primjer. Jesi. Super, odlično. Možemo pogledati i idemo na ove glavne mečeve u Slavonskom Brodu. Možemo, molim te Mavrek, i za Frana Luku. Fran Luka je odradio jedan meč u kojem je na očigled odrastao. Mi smo to svi gledali onako kao da je, iako ima nepune 22 godine, ali je odradio jedan sjajan meč koji nema tih novaca kojima se to može nadoknaditi. Jel se slažeš? Pravi test u ovome trenutku. Onakve 3 runde protiv tate. Da, baš. Od 36 godina, 15 godina razlike, ali Luka je bio odličan. Odličan. Nije lagano dobiti meč protiv nekoga koji je toliko fizički snažan i elitno hrvanje ima. Znači, baš je specijalist, baš Hrvač, tvrd, nije ga lagano pobijediti. Vidjeli smo to sada, a vidjeli smo i naznake što se toga tiče u meču sa Zdravkovićem. Da, evo, molio bi Mavreka da pusti klip koji sam ja ovako izdvojio kao jedan od bitnijih. Ovo je prva runda i ovo je ovaj dio gdje Kikace kreće u ono što najbolje zna, a to je hrvanje. Pogledajte što radi Fran Luka, gura underhook unutra, pa ima vizer s druge strane, pa okreće tu. Pogledajte kako Molim te, stani. Hvala. Dobra reakcija, dobar refleks, evo, kao i naša crna mamba. Ja sam ga nazvao crna mamba u prijenosu, jer stvarno se tako kreće fenomenalno. I onda je ovo bilo kada lateralno ide sa Kikaceom, upravo da Kikace ne bi uzeo single leg, da ne bi ušao još dublje unutra.
Tu je Dobra pozicija glave u klinču. odlično gura točno ispod vrata ili sa strane Kikaca da i taj dio kontrolira i sad ćemo vidjeti ono što je oduševilo i gdje je Kikace vrlo vjerojatno shvatio da je u određenom problemu, ne u određenom problemu, nego u velikom problemu jer se Fran Luka odmah uspio obraniti. Pogledajte ovaj sada sprol gdje idu kukovi prema gore. Tu je jedno dobro koljeno Kikaca. Ponovo Luka okreće. Ima oba dva zavukao underhookove. Evo ga, sad će Kikace odlučiti tu na sredini, dobro koljeno. Tu će ponovo u klinč. Fran Luka radi direktima. To ćemo poslije vidjeti statistiku, to ćeš ti, profesore, objasniti zašto su suci dali prvu rundu Franu Luki i zašto smo mi na kraju krajeva bodovali prvu rundu za Frana Luku. Tu miksa lijepo i tijelo, gađa i dolje, ponovo proba direktom. I kad se to već... Evo, ovo je taj trenutak, ključni trenutak. Ide jedan žestoki aperkat, evo ga, tu je išao na jedno, ali Luka izbacuje kukove, ponovo se brani. To ga je žestoko umorilo, ali svejedno dovoljno dobro da ga nije Kikace zalijepio na leđa i da ga ne odradi tamo gdje on najjači. Spretan je kao mačka. Tu je Kikaze iznenadio sa ovim pokušajem rušenja. To je baš ono jedno klasično hrvačko rušenje koje ne vidimo baš u MMA-u prečesto, ali to su ti njegovi instinkti. Baš je izuzetno atletičan i spretan kao mačka i to je baš došlo do izražaja u ovoj sekvenciji kada je Kikaze probao to rušenje i nije ga uspio pozicionirati. Da, evo sad ćemo Crnu Mambu upravo i vidjeti u našem studiju. Hvala ti što si došao. Ništa, hvala vama na pozivu. Hvala što si čekao svoj red. Hvala puno. Čuj, kak ti se sviđa Crna Mamba, Nadik? Ili da te više tak ne zovem? Pa dobro. Black Mamba. Dobar je. Jer mislim, Dobar je, kretanje, sve zajedno. A Ja mislim da je okej, a? Više Mungos. Onako. Mungos. Mungos! To sam ja jednom prilikom upotrijebio, samo da se pohvalim. Znači, javit ćemo topologiju. To treba, Mungos. Nisam za sad još siguran da li ću ikakav nadimak imat, ali Forgi jednom kad me gleda dok sam lupao onu lopticu, znaš, Da. što se Stavi stavio na oko čelo. glave pa je rekao ono, ko Mungos, ono, refleksi, znaš, i to. A nisi još siguran oko svog nadimaka? Pa nisam, ne znam, imam već 2 imena, prezime i... Meni šta se će sviđa mi- Mungos. A dobro, a šta mislim, Cristiano Ronaldo ima 10 imena. Znaš, uzmeš sve zajedno. da. Ili tak Portugalci, Brazilci. Ali sve u svemu, jaka pobjeda, velika pobjeda, najveća do sada u tvojoj karijeri. Da, mogle biti bolje, ali eto, A s čim nisi bitno da je zadovoljan? pobjeda. To si mi odmah rekao, čim si stigao. Pa nisam zadovoljan sa svojim performansom, ono kak sam radio, baš sam se nekako čudno osjećao, ko pod kočnicom, znaš, nisam uopće bio pušten ko tipa u meču sa Brčićem, to sam ti rekao možda. Kad uspoređuješ ta 2 meča, vidiš po mojoj kretnji i doslovno po kretnji samo možeš vidjeti razliku između opuštenosti i tom svemu. Ko da sam bio zgrčen ovaj meč. Ko pod kočnicom. Dobro, ali ima tu i do protivnika. Ja mislim da je ipak elitan hrvački Kikaze i ta prijetnja tog rušenja i ta čvrstina njegova ti mora biti konstantno u glavi. I onda na neki način moraš malo oklijevati protiv takvog protivnika kada se nađeš, jer znaš ako te uspije pozicionirati da se neće biti lagano dići, da možda izgubiš rundu, onda moraš ganjati rezultat. Tako da dosta je to i do njega. I to i isto sam taj pritisak ko main event, znaš. Prvi put E, kao pa main to. event, Znaš, naravno. nisi svi mogao su- vjerovati da je Da, ko main svi event. su ostali iz mog kluba pobjedili, ja sam ostao zadnji i to je isto ono da bude 5 Moraš od 5. nastaviti seriju. Da, da, dosta je tog bilo. Vidiš kako je to interesantno. A ja gledam ponovo tu prvu rundu. Gledao sam cijeli meč, ali radi prve runde, koja bi, ajmo reći, trebala biti sporna, po nama uopće nije sporna, mi ćemo dokazati zašto nije sporna i da je prva runda išla na tvoju stranu, da si to zasluženo dobio, ali toliko si bio miran kad si ulazio, konstantno. Ja si mislim, nemaš ni 22 godine, ali baš si bio onako fokusiran, miran. Vidiš kako na van to ne ide. Jel da, jesi ti primijetio da je on nervozan? Ne. Evo, mi koji smo te gledali cijelo vrijeme i koji smo te gledali na metar odavde, nismo uopće mogli, evo, to sad kažeš, to je prvi glas. Jer sam ja baš, evo, ja sam si zapisao da stvarno oduševljen sam pristupom. Oduševljen sam pristupom i još jednom stvari, na kraju krajeva na tome i temeljite uspjehe, svi vi mladi lavovi, 5 od 5 iz ATT-a,
jako slušaš Luku, Luka ti je dao savršene savjete. Mene zanima, prije nego što Truli krene sa pitanjima, mene zanima, kad ti kaže Luka, izgubili smo 2 runde. Vjeruješ mu, ne vjeruješ mu, sporiš, ne sporiš, šta se događa u glavi u tom trenutku? Pa vjerujem u sve, mislim svim trenerima sam dao svoje povjerenje i samo njih slušam zato što oni sigurno znaju bolje nego ja. Tako da tu oko toga nemam nikakvog stresa. I pa vjerujem, da. Jesi ga čuo? Čuo sam ga. Čuo si ga da si izgubio 2 runde? Jesi da. vjerovao? Jesam. I da si izgubio prvu rundu? Pa ne znam, trenutno... Jel ti to prođe kroz glavu? Čisto mislim, šta se događa? Nisam razmišljao toliko o tim rundama, samo sam... Išao si na završetak, na finišu treće? Da. Pa pokušavao sam, ali popio ono koljeno i... Daj nam to ispričaj. Ne znam kako. Jesi ga osjetio tvrdo? Jesam, baš sam ono... Sjelo je. Sjelo je, da. Sjelo je. Kad sam vidio borbu, baš se vidi da je čisto sjelo. Je. Može primiti tvrdi jak. Ko da ga nije bilo. Je. Ko da ništa nije bilo. Da, Baš samo u sred, u zraku me uhvatio i nastavio dalje. Ko da ništa nije bilo. Je, životinja, baš može primiti udarac. James Bond ulovio Mungosa. James Bond. Ti si odešeli Bondo Kikace, pa to svako hoće zvati. Meni vuče na Dvališvilija, baš izgleda ko da su u nekom rodu. Je, slični su si. Ko da mu je neki ujak, stric, Slični nešto. su, Slično izgleda. Da, i Truli, izvoli. Pa htio bi samo, molim te, daj stavi statistiku prve runde. Imamo statistiku prve runde. Samo da vidimo statistiku prve runde. Jasno je, ti se fokusiraš toliko meča na taktiku, slušaj svoj kut. Kada ti je kut rekao da si izgubio rundu, time su te htjeli potaknuti da više radiš. Normalno ne preispitivaš to, pošto runda nije bila izuzetno dominantna s tvoje strane, ali po meni čista 10-9 runda, osobito kada sada pogledamo hladne glave još jednom. Pozivam sve gledatelje koji su onako možda mislili da si izgubio prvu rundu, koji su gledali uživo, neka pogledajte molim vas još jednom rundu jednostavno i sve će biti jasno. Kikadze je posljednjih minutu i pola imao neku hrvačku dominaciju, ali to je bilo hrvačka dominacija, bez ikakve upućene štete, bez ikakvog pokušaja submissiona. A po pravilima po kojim se boduju runde, jednostavno to ne donosi ništa. A ti si puno više prvu rundu pogađao, mislim da je 3:1 omjer udaraca, nanosio si više štete, tako da runda po meni nije uopće sporna. Da, to se gleda, najviše se gleda ta šteta. Evo, jedino zašto su ljudi možda mogli to zaključiti, jedino zbog dojma. Kad pogledaš dojam, kraj runde. Sve ukupno da, jedino zbog toga što se tiče, kad se gleda po pravilima, šteta i sve, to je... Ja bih rekao možda zbog tog, jer je to rušenje došlo krajem runde. I onda to nekako najsvježije ostane u glavi, ali ako bi gledali ukupan dojam, onda je definitivno na tvojoj strani, pošto si ti završio treću rundu najjače. Treća runda je bila tvoja dominacija, konstantna, tako da, evo, prve runde. Iako ovo kad pričamo Fran Luka o šteti... Da, 3:1. 3:1 udarcima, evo vidimo jedno rušenje od 4, znači od strane Kikadzea, ali kao što sam rekao, iz tog rušenja nije proizašlo ništa. Niti ikakva šteta, niti jedan jedini udarac, niti pokušaj submissiona, tako da jednostavno to možemo odmah otpisati, tih minutu i pola. Nekada se možda to gledalo, više bodovalo, ali sada u kontekstu novih pravila jednostavno ta minuta i pol hrvanja od Kikadzea se može zanimariti. Da, isto tako sam ja izgubio onu borbu protiv Leandra Gomesa. Da, upravo to, na isti način? Isti način. Ja sam imao rušenja i sve, ali nisam nanosio štetu. On je tu rundu prvu isto dobio zbog tih par low kickova, što se vidjelo kao crvenilo na mojoj nozi, što su suci bodovali pod štetu i na isti način sam ja izgubio. Izgubio taj meč, tako je, upravo to. Dobro si to sjetio, to sam uopće zaboravio već. Da li se planiraš osvetiti Leandru Gomešu ili Leonardo? Leandro, to je taj Portugal. Normalno, samo čekam. A ne možeš ga uloviti nikad. Već se trebali boriti pa nije došao. To bi bilo dobro. Bježi, a gle, vremena ima koliko hoćeš. Upravo to. Biće prilika. Vidjet ćemo šta će Luka reći prvo. Koji ti je najbolji savjetnik i najbolji trener. Evo ja kažem, stvarno ne zato što je naš prijatelj, nego je pokazao već u zadnjih 4-5 meča da pravovremena reakcija takva da ne može bolje. A i ovo isto, bolje je reći, vidjeli smo već nekoliko puta kada Kut kaže
dobio si rundu, sad ne znam, možda nisu dobro vidjeli, možda misle na taj način motivirati dodatno borca. Ali bolje je reći, izgubio si, Bolje, da. jel se pokazalo do sada uvijek, izgubio si, pa ideš na sve ili ništa, možeš imati opasnost da se previše izložiš, pa da budeš nokautiran. Dobro, to u ovom Može biti slučaju... dvosjekli mač. Kažeš pobjedio, možeš se i opustiti onda. Tako je. I kao lagano ćeš onako, odsurfati ćeš tu zadnju rundu i na kraju ti suci uzmu i zato Doktorski potez, da, Jelčića, da, super. sjajan, odlično, da. sjajan. Kako preživljavaš Katagatame? Molim te, to mi objasni, mislim, evo, Tiril je isto pričao. Ja nisam znao prije, evo, kasnije su mi rekli dečki, tvoji trening partneri, da jednostavno gotovo nemoguće te završiti, da si baš gumen, da te niko nije završio sa Katagatamem ili ti arm trianglom. Ja to nisam znao, pa sam se čudio kako uspijevaš. Na uši prodišeš, pa jedanput na škrge. Imaš neke škrge sa strane da ni ne znamo. Ne znam ni ja. Ono, Jednostavno ovo je bilo imaš blizu. takvu vjerojatno fizionomiju tu na vratu. Neki ljudi to imaju. Više puta sam se susretao s takvima. Rijetki su, ali ih ima. Da jednostavno ne Koje je može izuzetno teško zadaviti. karotide prerezat. Jel ti si pokazivao ovo? Pa, Dobro ti je Forgi malo prije Malo rekao. češće. Malo češće pokazuj. Malo češće pokazuj, jel nas je, koliko je bilo blizu, da te ovako pitam, koliko je bilo blizu da zaspiš, jel to se dogodi u Katagatame, art triangle u sekundi. Mi smo pozaspali nekoliko puta. Misliš da U si dobar sekundi. i- Misliš da si okej, misliš da imaš prostora i jedanput se budiš jedva samo svjetlo vidiš. Ili mrak uglavnom. Prvo mrak pa svjetlo. Ali koliko je to bilo blizu? prvo se samo probudiš. Onda ono. Da si prvo vidio. Aha. Ali što se tiče Koliko ti je to bilo onako? spavanja, pa ne znam. Ne znam koliko to Ne znam bilo. spavanje, ali Da li koliko me je bilo gušilo? da ti je došlo da tapkaš? Pa od 1 do 10, 2. Nevjerovatno. Da. A dobro. A dao je, a popravljao je. A mogao sam komotno i sljedeću cijelu rundu izdržati. Ma da me 15 minuta držu u toj poziciji mogu izdržati. A i sam si rekao da te niko nije završio u toj poziciji, to je to, samopouzdanje si imao i znao si da te ne može nisam ja uopće završiti. imao Da. nikakvu paniku, ja sam se u toj poziciji odmarao. Odmarao, on se trošio ukiselio. Da. I zato je i crkao u trećoj rundi. Da, a on je i popravljao, išao je u side skroz, pa je stalno je Nekoliko puta namještao, da. Čekaj, i Kroata te isto ne može završiti. Koji ima stisak isto. Da. U toj ali poziciji. Nije. Mislim da je baš u ovom kampu isto jednom mi uhvatio taj arm triangle i ništa stiče, kaže, i onda je rekao, jebem ti jesi nešto prokomentirao, ne mogu se sjetiti. To je to, blagosloven si sa tom fizionomijom, to je odlično. To je super stvar. Ali na druge poluge neke me mogu završiti. kužiš. dobro, Ali da, arm jasno. triangle sigurno ne. Dobro, Arbar od Znači Ančića. gušenja teško, Da, više ovako ruke, noge. To je to. Ali Lako Arbar za to. Ančićev, koji ćemo kasnije vidjeti, po meni vrhunac večeri, mislim, usijanje večeri, ne vrhunac, ali onako, usijala se. At the buzzer, sekundu prije, to ćemo isto pogledati. Još imam jedno onako pitanje direktno koje, vjerujem, zanima sve obožavatelje i naše drage prijatelje i obožavatelje FNC-a. Misliš li da si spreman za Zdravkovića? Da sad dobiješ u Beogradu. Išao bi bez razmišljanja. Išao bi bez razmišljanja. Išao bi, da. Ali, iako on se borio sa ozbiljnijom konkurencijom, Još jedna stvar što je Bondo je za njegov meč upao tjedan ili dva na short Na notice. short notice Znači, je nije bilo, bio da. ni spreman. Za mene se spremao od samog početka, tako da to se isto mora uzeti u obzir. I pa iskreno mislim da bi mi, ne sad ne znam nija koliko, ali mislim da bi mi čak lakše pao meč sa Zdravkovićem nego sa Bondom, što se tiče stila. stilski ti više, pa nikome ne odgovara ovakav borac kao Kikadze, to je baš... Da, on je baš priljepak. Da. Troši, crpi. Bio bi, Tako što se tiče stila, mislim da bi mi Zdravković bolje legao. Mislim da bi leglo i gledateljima, jer bila bi puna ljepota MMA-a. S jedne i druge strane oboje ste jako zaokruženi u svim segmentima, odlični vrhunski borci. On je možda je fizički još, malo je fizički zreliji, pošto je stariji, ti još moraš dobiti onu snagu, još mušku, ali sve ostalo imaš. Ali vidjet ćemo da li je to iduće na redu ili možda još koji meč, šta ne god. žuriti se. Ma ne žuri mi se, da. jeste u razgovorima? Trenutno još ne. Vidjet ćemo kad se vratim u dvoranu, kad se vratim na treninge, pa ćemo pričati onda sa bosom i tak to.
Ali da, što se tiče Bonda, još on je isto 36 godina, on je zrel čovjek, ima tu snagu mušku. Tu muskulaturu, I još, ne znam da li sam dobro čuo, da on od 6. godine trenira. Pa sigurno hrvanje. Hrva od malena, to se Znači, vidi. To se znači, vidi. 30, znači 30 godina Je. čovjek trenira Od hrvanje. 6. dobro si rekao. To je to. Mi smo ga istražili Je. i Pa već i to u se Beogradu kad je vidi išao se, protiv vidi se Miljana. po ulacima u Hrvanje. Da, dosta je Hrvaškoj snazi, da. brz je, ono, ne bi Jako se brzi očekivao, ulazak ali je ima, da. brz, da. Je. Da, a možda ako nije Zdravković, imaš li nekoga još, divizija je napucana, imaš li nekoga ovako možda? Da, ti si sada Gentlemana. na prvo mjesto si skočio u rankingsima. Drugo, Banović je prvi. A, na drugo. Banović Ali je ostao. nisi skočio na prvo mjesto. Ne, Darko Banović je i dalje Dobro, tu si. prvi izazivač, ali tu si, blizu si. Ako nije Zdravković, imaš nekoga još ovako? Pa, Da, ne radi. kogod. Kogod. A nije mi bitno, Znači, samo... vjerojatno bilo ko iz vrha rankingsa, Pa da, plus može bilo osveta koga. protiv Gomeša. Da. Ja rekao, ovako Tak umjesto mi je- tebe pričali. Najbitnije je Ali je! Daj ti najbitnije, savjete onda troje. najbitnije mi je da se borim. To je to broj, da to je ostaneš to je broj aktivan, jedan, da, da. da, To je broj treba jedan. ostati Sad aktivan. kogod da dođe, slobodno. I da budeš zdrav. Da. Evo, iz ovog meča teškog si izašao, samo vidim koliko je to 3 šala. 3 šala. Evo vidiš kako vidim To odmah. Nemam ni naočal. Zadnjih 10 sekundi je bio sudar glavama i osjetio sam točno A sam to je onako sudar glavama osjetio, bio. ono da je. Koliko si skupio šava za sad na glavi tokom karijere? Otprilike? Ova 3 i u Beogradu protiv Stanića na istom mjestu, tak isto 2-3. Tek si na 6, znači. Ja imam oko 100 otprilike. Ja malo manje. Na glavi samo. A ti na glavi. Mada nije sve od sporta, ali o tom potom to Tak ćemo nešto. prešutiti. Je, od sporta sam drugačijeg. Ova Nije bilo tri- sudarca. Ova 3 su sigurno, sad ne mogu sjetiti koliko je bilo, ali eto tako negdje isto oko 2-3. Čim manje, tim bolje. To je Da. dokaz defenzivnih sposobnosti, bolje ne imati 100 poput mene. Upravo to. Odlično, Fran Luka. Hvala ti puno. Hvala ti što si nam došao. I Hvala vama. sretno dalje. I Evo dalje, hvala ti. Da ti se ostvare snovi, mogu slobodno reći, jel tako? Idu pomalo. Idu pomalo. Ide. Bravo. Vidimo se, hvala ti lijepo. Vidimo se, hvala vama. Da, evo čuli smo mlade lavove. Nažalost, Marko Ančić, ne nažalost, na njihovu sreću, Marko Ančić i Tirje Luka Abramović su već otišli na zaslužene odmore nakon svojih mečeva, nakon svojih pobjeda, ali Marko Bojković također. Pitanje, obzirom u kojem je sad trenutno stanju adrenalina, pitanje da li se i sada odmara nekoliko dana nakon meča svoga. Upravo. Da, teško. Je li došao opet na 120. Vratio nam se stari Marko, iako nije onaj stari Marko. Nešto se tiče samog meča, jer je bio odličan, nego što se tiče, onako, prije mi je bio ipak malo prenervozan. Osjetio se možda taj pritisak gdje mora jednostavno pobijediti. Malo se to osjetilo u onim, znači na službenoj vagi, na stvarima nekima prije, medijskim obvezama prije samoga meča, ali na meču je isporučio, apsolutno. Da, malo nam je bio onako, kažem, jumpy, ajmo to tako Osjetilo nazvati. se malo nervoze, da. Ali zato se nije osjetilo nervoza u meču. U meču je bio fenomenalan, u meču je bio onaj stari, ono upravo što smo priželjkivali i zašto u stvari i vjerujemo uvijek u njega. I od kad smo ga prvi puta gledali, jer je čvrst, jak, beskompromisan, onako ide kroz zid, a ne kroz protivnika. Pričali smo o njegovom forteu, to je gornja pozicija ground and pound, da to priželjkujemo ponovno vidjeti u njegovim mečevima i isporučio u 3 navrata takav ground and pound koji bi rijetko ko preživio, a Vulčin je tek iz trećeg pokušaja bio spreman kapitulirati. Ono što volimo također vidjeti, tu svirepost u njegovim očima. Ono, gladanje, ponovo pobjeda, gladanje oktogona, kaveza, gladanje svega toga zajedno. Samo možda malo balans negdje da popusti tamo gdje ne treba, pa onda ako čovjek da ruku, možda da ruku, mislim ne ulazim u njegovu mindset, jer sve samo poštujemo pobjede. Dok je pobjeda, znači sve ovo što je prije bilo,
Nema veze ako si pobjedio, jel se slažeš? Je. Jel to mu očigledno igra? Pričali smo i ono u Beogradu što je bilo i sve to zajedno. Očigledno mu ova upravo to igra i neka onda radi s čim je najslobodniji, samo da radi ovakve performanse, to jest da odrađuje ovakve mečeve. Mavrek, molim te, pusti nam prvi klip, možemo pogledati. Evo, ono što smo tražili, što smo željeli za njega, ne tražili, ne možemo mi tražiti, ali ono što je najbolje za njega je ta lagana pritisak, to jest ovo je bio čak i malo jači pritisak, konstantno je bio Vulčin na zadnjoj nozi, koji se pokazao ozbiljniji protivnik nego što ga je javnost shvaćala. Ono što si ovo ti nije upravo tvoj klip, rekao. ovo je Ovo je sada, tvoj. Nema veze. ovo je moj klip. Preuzmi, A doktore. ja sam izdvojio ovaj klip zato jer 2 puta, vidimo još jednom sada, 2 puta reagirao na prednji direkt otklonima u stranu pravovremenima. To je ono što mu je nedostajalo protiv Janičića, gdje je primao kroz sredine u duplome deku prednji direkt i koji je napravio najviše štete i na kraju je i kumovao i samome finišu. A upravo vidjeli smo da je radio na obrani od te prednje ruke. Znači 2 otklona pravovremena i plus jednom je skinuo onako boksački prednju ruku. Znači to je jedan taj segment gdje je napredovao. Ali svejedno se naprimao i svejedno i dalje mislim da ipak previše prima. I sva 3 meča Ja mislim da je obrana definitivno napredovala, Je. ali to ide progresivno, iterativno to ide. Ne možete vi očekivati u razmaku 1-2 borbe da sad obrana iskoči iz nekakve ispod prosječne na vrhunsku. Znači to se gradi, to ide polako. Hvala ti na kontraargumentaciji, jer odmah si me... Je, pravo si skroz, jesi si razmišljao o to, jer šteta je da Marko primi, opet ista riječ, štetu u ovim godinama, jer to kada se akumulira, to sa 30 godina može biti problem kad svaki meč prođeš ovako. Apsolutno. Bitno je da smo vidjeli napredak. Napredak je tu. Brada je neupitna. Radi se na tome, znači otklanjaju se greške koje je pokazao u meču sa Janičićem, a to je obrana od prednjeg direkta. Vidi se da se radi na tome, radi se boksački, miksao je dobro tijelo i glavu, vidimo isto u ovome klipu. Sve je radio. Tako da, samo kikove nije bacao opet. to sam si baš zapisao, pretpostavljam da je to zbog tih ligamenata. Jer to je bilo jedno od njegovih boljih oružja, low kickove je nanosio s njima štetu. To mu je bio jedan od boljih udaraca. Nije radio, ja pretpostavljam da je zbog, nisam uspio pitati Icka poslije meča, ali pretpostavljam da je zbog ligamenata. Nismo stigli, bio je na telefonu, ja mu se i ovim putem ispričavam što sam mu, dok sam ga izljubio, čestitajući pobjedu, ispao mu je telefon direkt na beton. Ali nije se razbio. Nije se razbio. Icko, oprosti još jednom. Bio sam sretan. Ovo je još jedan moj klip. Dobro, onda idemo s tvojim klipovima, jer imamo još dosta toga. Daj, molim te, to je bio prvi knockdown. Može, molim te, iz početka? Di si pobjegao? Hoće ga vratiti. Ne sluša ovaj puta. Da, nešto je... Znam da si ruke prao. Evo ga. Pusti klip. Daj vrati malo, molim te. Da ne traje, 30 sekundi traži. Da. To mu najava, da. Da. Ili radi. Ruke si oprao, vjerujem, ne? Možemo krenuti. Uvijek. Pričali smo o važnosti kretnje u MMA-u kada smo radili analizu Fabijana. Znači kako navesti protivnika da se kreće u određenu stranu i onda reagirati pravovremenim kombinacijama. Ovdje je malo drugačije. Ovdje je Marko bacio prednji direkt i jednostavno čekao protivnika na koju će stranu krenuti da reagira. Bacio je prednju, pričekao. Kada je vidio da je Vulčin krenuo, vidjet ćete, krenut će u desnu stranu i onda će Marko napraviti fintiraće rušenje, jer prije toga je nekoliko puta upravo uz žicu, kada se našao Vulčin u ovom suženom gardu u žicu, ušao je nekoliko puta u double leg u žicu. I zato je ovaj puta odlično fintirao, kako bi ja rekao, lagani čuč. Lagani čuč. Nemoj da prođe neka emisija da to ne kaže. Lagani čuč, to. Je fintirao kada je krenuo u njegovu desnu stranu, na njegovu desnu snažniju ruku
i onda je pogodio sjajan desni overhand direktno u bradu, ne znam kako je Vulčin to uspio preživjeti. Osobito zbog toga jer je slijedio ground and pound iz pakla nakon toga. Možeš sad pustiti sekvencu do kraja? Evo, to je to. Točno je krenuo je u desnu stranu Lagano. i Lagano je. točno u bradu. Da. I gledajte sad ovaj razorni ground and pound, što je njemu, uvijek sam govorio, forte, ta gornja pozicija, baš razara iz gornje pozicije. Da je Desmea doveo u ovu poziciju, nema šanse da bi preživio. Samo što je ono Marko je izjavio da se u tom meču ipak htio malo pričuvati, malo onako zbrenzati, prikočiti da se ne ozljedi i da bude aktivniji, što aktivniji. Ali je shvatio da to nema smisla. Ovo je pravi Water Marko. under the bridge Ovako- bi rekli Amerikanci. Water under the bridge. Pobjedio je sada i brzo će se zaboraviti. Ali ovo je borba pravi protiv Marko. Desmee. Ovo je pravi Ovo je Marko. pravi Marko. To je to. To je ono što volimo vidjeti. Dok mi je sad na umu. A hoće Nevjerovatno da bude mi na je, drugom. da, nevjerovatno mi je koliko je kondicijski bio spreman u ovome meču Bojković. Znači on je sve bacao jako, sve bacao snažno. I na nogama i kada je bio gornje na parteru. To su sve bili udarci sa punom snagom. A sjajno je izgledao kondicijski kada je ušao u treću rundu. Znači nije pokazao kondicijski pad, niti je treći puta kada je išao onaj finišerski ground and pound da je malo usporio i da je bacao možda malo manje destruktivno, malo manje eksplozivno. Nego je bilo u isto kao i prvi puta u prvoj rundi kada je prvi knockdown pogodio. Idući klip je ovo tvoj možda. Naš. Ovo je naš. Ovo je drugi To je knockdown, naš. to sam ja izdvojio. To samo Ovo je ovaj, drugi knockdown, kako je samo da I opet u polugardu. vidimo još jednom taj desni overhand je sjeo. Onako po vrhu glave, po tjemenu bilo je dovoljno da ruši Vulčina i ponovno gledajte ovo razaranje iz gornje pozicije, kombinacija udaraca rukom i laktova po tijelu i po glavi. Vulčin se dobro pokrivao, preživljavao. Tako se dođe boriti. Tako se dođe na meč. Vulčin je došao ovdje poginuti. On je došao unutra ako treba poginuti u oktagonu. Borio se do kraja kao lav. Znači, ne bi mogli živati u ovakvom meču da nije bilo Vulčina koji je prvo dobar defenzivni borac i kao drugo čvrst i ne predaje se, bori se do kraja. Jedino što je malo što se tiče Vulčina, jer ćemo gledati opet, rekao je Forgaš da ćemo gledati opet, volio bi ga vidjeti malo ofenzivnijeg, jer ovo nije iznimka protiv Bojkovića da bio defenzivan. Inače je onako malo predefenzivan borac. Malo više bi trebao napadati, malo veći volumen bacati. Ja mislim da ima tehniku i znanje da bi mogao isporučiti takvu nekakvu borbu. Vidjet ćemo kada Upravo dođe vrijeme to. za to. I dobra tvoja rečenica, uvijek nađe načina, nažalost po njega, ne uvijek, nego uglavnom nađe načina kako izgubi. Da, nekad je preškrt sa volumenom. Da. Nekad ga suci ukradu, 2 puta sam vidio da se ga suci stvarno ukrali, stvarno su mu ukrali pobjedu 2 puta, posljednja 2 meča prije Bojkovićevog. Malo više, ali ipak malo više ofenzive bi volio vidjeti s njegove strane. Tu smo sada vidjeli na kraju još finišersku sekvencu gdje je sa lijevom rukom, mislim da prvi puta u karijeri da smo vidjeli da je Marko sa lijevom rukom, sa lijevim krošeom rušio protivnika. To je isto dokaz tome da radi boksački, da radi na toj prednjoj ruci. Znači da su i to shvatili da mu to nedostaje u njegovom boksu. Ne možete boksati samo sa zadnjom rukom. Prednja ruka vodi meč. Prednja ruka je najbitnija. Prednja ruka, taj lijevi direkt nekad ugasi sva druga oružja. Možete imati sve najljepše kombinacije svijeta, znati, dođe vam neko sa dobrim prednjim direktom i sve vam to ugasi sa prednjim direktom. Znači bez prednje ruke ne možete biti onako boksački orijentirani u MMA borbi. Mislim, ovo je evo na kraju tvog klipa. Je. Evo moj klip, hvala ti puno. Hvala ti puno što smo do toga došli, ali može ići slobodno. Rekao si, Vulčina ćemo ponovo gledati u FNC-u, to je definitivno. Zavrijedio je. Forgin zavrijedio je, zaslužio je i ja mislim da to i Marko isto, Mare kaže sam. Forgin nam je to i potvrdio. A što je sljedeće za Bojkovića? Spominje se ponovo. Možda Travniće ga je prozvao. Travniček ga je prozvao, tu su Janičić. negdje blizu na rang listi. Sjajan mi je to meč. Ja bih volio vidjeti novi meč za njega protiv Travničeka, ali to nije do ničega drugoga nego do mene i do mog ukusa. Znaš da ja ne volim brze revanše, nisam neki fan toga. Volim gledati nekoga koga volim gledati, a Bojković je borac kojeg volim gledati od početka
pratim ga od prvog meča. Volio bi vidjeti da se bori sa nekim novim uzbudljivim borcima. A Travniček je upravo borac koji svaki puta isporuči sjajnu borbu i napreduje konstantno. Njega viđamo stalno boljeg i boljeg iz meča u meč. Dobio sam pouzdanje da je prozvao Bojkovića koji je rangiran jedno mjesto, mislim, ispred njega. I to bi po meni bila sjajna borba. Bila bi odlična borba. Apsolutno se slažemo. Nisam te htio prekidati. Probao sam, ali ne uspijem. Neću, obećajem. Ali spominje se Janičić, spominje se Desme ponovo, to jest on spominje, ali slažem se apsolutno. Treba nova lica. Ovo ako dođe, kad dođe. Travniček je idealan protivnik. Bitno Ima da je vremena za Mare ta dva dobar. revanša. Bitno da je Mare zdrav, da mu budu dobro koljena, da to sve dobro prođe i da ga čim prije gledamo u kavezu. I ovim putem mu čestitamo još jednom na teško izborenoj pobjedi, a opet s druge strane vratio se onaj naš stari Marko, tako da se nadam da ćemo gledati čim prije. Ok, evo, prošli smo glavnu borbu večeri i borbu koja je osvojila 10.000 eura, nagrade, super sportove nagrade. Momci su podijelili po 5, ali imamo mi još meč koji smo mi prognozirali da će biti borba večeri. Zaboravili su spomenuti da je Kagirov dobio isto. Ja mislim da jesmo. 5 za nokaut večeri. Mislim da nismo. Ali nismo ga pitali Nismo kako, ga pitali. kako će potrošiti. Kako će potrošiti. I da li je već potrošio, a nije, poznavajući skromnog Ahmeda, nije sigurno potrošio. Ali... Vjerujem da će ići sve manje više u pripreme. Tako je, za dalje pripreme, za dalje natjecanje i za dalje borbe. Ok, ajmo vidjeti i ono, kažem, što smo mi prognozirali da će biti borba večeri, definitivno nije zakazalo i nije razočaralo. Karslidis i Joca Marjanović. Rekli smo da će biti oba meča da pretendiraju za nokaut večeri i za borbu večeri. I na kraju su oba meča bila tu negdje. Oba meča su bila među boljim mečevima na prirodi. Bojković ih na kraju uzeo, ali su konkurirali i Marjanović i Abramović za borbu večeri. A i za nokaut večeri su oba meča konkurirali. Opet nisu dobili, ali su bili vrlo blizu. Vrlo blizu Tako da isporučili su očekivano. Upravo tako, ali ono što smo i dobili u meču između Marjanovića i Karslidisa, smo dobili prvog izazivača za Krasku, za prvaka aktualnog. Skočio je Joca gore skroz, apsolutno zasluženo, obzirom da smo rangirali inače Karslidisa da bude prvi izazivač, ali Marjanović, iako je imao problema, da ne kažem privatnih, svaka čast. Sve to što je proživio i na kraju krajeva i bez ligamenata se borio. Bez ligamenata, stvarno nije se uopće vidjelo. Definitivno je opravdao ona naša očekivanja i tu našu vjeru u njega, pogotovo moju. Sjećaš se koliko puta sam ti rekao, mislim si nekako, bilo je 60-40, pa je bilo za Karslidisa omjer, pa je na kraju bilo 50-50. Stalo mi je nekako vuklo da bi Joca to mogao izgurati. Na kraju izgurao. Da, mi smo favorizirali blago Marjanovića, no situacija na kladionicama je bila drugačija. Tamo je bio blagi favorit Karslidis. Upravo to. Možeš, Mavrek, pustiti klipove dok mi pričamo. Vidjet ćemo, evo, gledamo ovaj sprol izvrsni. Ovo sam htio da ti objasniš. Ovo je ipak, i sam Marjanović je rekao da je ovo bila greška. Ti si rekao to i zašto se to nikad ne radi? 2 puta je napravio kardinalnu grešku sa napadom na giljotinu. Nikada ne napadati giljotinu protiv borca za kojega znate da ima namjeru srušiti vas i da ima prednost na parteru. Jer upravo to, Karslidis, ja mislim da je namjerno mu je onako malo dao vrat da krene tu giljotinu, da ga uspije srušiti, jer nije mogao srušiti konvencionalnim rušenjem, ali kada se vi posvetite giljotini, onda se sami dovedete na parter, na leđa. A Karslidis je toliko dobar grepler, toliko ima dobru obranu, da je vrlo brzo neutralizirao taj napad Marjanovića giljotinom, otišao sa strane, dobio u gornju poziciju, ultimativno leđa, onaj prvi puta, i onda je Marjanović bio u velikim problemima, izdržao je čuda, isto kao i Đurić. Da, onako kompletno iscrpio Karslidisa tim tempom, onim udarcima dok je Karslidis na parteru leđima, dole leži i onda udarci u butine, također nožne tehnike koje... I ona njegov ground and pound, dugačke ruke, malo dobije posture i baš pogodi iz te pozicije snažno. To je ta njegova visina, 1,90 m skoro. Sjetio sam se, čuo sam se sa trenerom njegovim, sa Maksimovićem, sa Slovom. A jesi? Da. I rekao mi je da nijednom nije radio
u kampu, giljotinu. Ali Slušati trenera i oca. Paziti. A vidiš, tu jednostavno mu je došlo, jer da je to završio, onda bi to stvarno bilo, dobio bi, ja mislim, 5000, iako nemamo submission of the night, ali vjerojatno bi dobio, jer to nitko nije očekivao. Ali svejedno, ovako je dobio. Što je sljedeće za njega? Što bi mu ti predložio? Da li je za Krasku odmah onako u Beogradu da dobije priliku ili... Ja mislim da to mora on sam. Da to on mora sam sa sobom riješiti. Da li misli da je spreman za revanš ili nije, ili tražiti možda nekoga ko je odmah blizu po rankingsima. Što se mene tiče, ja mislim da apsolutno on može odraditi revanš sa Kraskom. Meni je to bilo iskreno iznenađenje. Meni je bio u tom meču isto Marjanović blagi favorit. Doduše, onda smo još imali malo podataka u Kraski. Nismo još dobro znali kakav je borac. Sada znamo više, ali ja mislim da Marjanović ima potrebna oružja da ga pobjedi. Ne smije raditi nikakve greške kao što je napravio sa Kraslidisom 2 puta ovo na giljotinu, ali ako dođe do tog meča to ćemo se dublje pozabaviti, a što se mene tiče može napasti titulu i odraditi revanš. Ovaj puta sam za revanš jer je ipak borba za titulu u igri, a on je prvo rangiran i tako da može, ali ne bi se bunio niti da odradi sa nekime koji je onako blizu rangira njega. Da, nadam se da Negutić, na primjer, da je on spreman. Ili, imamo dosta. Bogata je welter divizija, ima apsolutno. pretendenata i više nego dovoljno. Da, najbogatija naša divizija, ja mislim uz Laku, kada sve zajedno zbrojimo. Cavalcanti isto tu gore. Cavalcanti. I upravo, bravo. Cavalcanti, Marjanović. Oba imaju dugačke ruke, mogu se jedan s jedne strane oktagona, drugi s druge strane oktagona i mogu se ne moraju ni priznaći. Ali Cavalcanti, Marjanović, izlučni meč za titulu protiv Kraske, vrlo interesantno. Da? To bi bilo top. No, vidjet ćemo. Vjerujemo da nam to ubrzo slijedi razrješavanje te divizije. A mi idemo dalje, ti si imao za Tirijela dosta toga za pokazati, pa idemo ubrzati. Ako nam je, Tirijela ni sad na redu. Idemo, Tirijela. Može, nemam puno crtanja, malo nešto sam. Malo nešto. Mi volimo kad ti puno crtaš, ali već smo u cajtnotu, imamo još puno toga za reći. Pa izvoliš? Može, molim te, prvi klip za Tirijela. To je to. Daj, molim te sad na trenutak vrati. Znači, ono što smo najavljivali, da Tirijel nije toliko koristio u prethodnim mečevima prednju ruku i da mora koristiti prednju ruku protiv Alsine, Nedoh mu je dao recept da na taj način može kroz sredinu kontrolirati meč, držati ga blizu žice. I na kraju krajeva je to neka iterativna progresija normalna za Abramovića koji bazira svoj stil na boksu, najviše radi ruke. Jednostavno, ako radite onako boksački stil za MMA, morate imati prednji direkt. Rekao sam to i za Bojkovića malo prije. Morate raditi na prednji direktu. Prednji direkt je majka. Nema bez prednjeg direkta ništa. Nema boksa bez prednjeg direkta. Rijetki su boksali bez prednjeg direkta. Ali osobito u MMA-u gdje je još distanca ta veća. Osobito ovdje. I vidjeli smo, Abramović je sjajno radio prednjom rukom. Baš onako razarački kroz sredinu je probijao. A ono što mi se sviđalo, nisam pričao sa njegovim trenerima, pa ne znam da li to on ima intuitivno ili su radili na tome. Znači, ima te sjajne ritmičke promjene za razbijanje ritma u svojim napadima. I tako i ovaj prednji direkt. Pogledat ćete, bacio je prvo prednji direkt u tijelo i onda ide prednji direkt u glavu. A taj prednji direkt u glavu je veoma specifičan. Ne sjećam se kada sam zadnje vidio to izuzev boksačkih mečeva. Recimo, to je Lomačenko i Terence Crawford. Često bacaju takav prednji direkt kako će sad baciti Abramović. I nisam dugo vidio u MMA-u da neko baci prednji direkt na taj način. Znači, on je radio takozvani napredni step-in jab. Znamo da postoji step-in jab kada se odgurnete od zadnje noge, odgurnete se na zadnje noge, od zadnje noge. Evo ga. Odgurnete se od zadnje noge i onda istovremeno kako ćete prikorak raditi na prednju, bacite taj prednji direkt. Znači tu pojačavate tu snagu. Tu mi je mikrofon, samo da ne zagasim. Nisam te htio u glavu. Uđeš unutra, da. To sjajno radi Trušik, ali on je radio naprednu varijaciju tog step-in jaba i on je napravio, vidjet ćete, brzo ide, pa ću pokazati prvo tu, onda ćete vidjeti unutra. Znači doveo je blizu žice Alsinu. I onda je krenuo je prvo prednji direkt u tijelo
i onda prednji direkt u glavu u kojem trenutku je bacio. Alsina je fokusiran, ima razrogačene oči jer je blizu žice, zna da dolazi napad. Abramović je koji je snažan udarač. I ima fokusirane oči na njegova prsa i gornji dio tijela da gleda koja će doći kombinacija rukama. I onda Abramović napravi ovo. Napravi prvo prikorak, prvo step in, a Alsina uopće ne skuži da napravi prikorak. I tako ga prevari s koje distance napada. Napravi prikorak i onda odmah iza prikoraka prednji direkt. Tako da Alsina gleda njega u prsa, zna na kojoj je distanci i očekuje ako će dolaziti prednja ruka da će ju vidjeti. A Abramović ga vara na način da napravi prikorak i onda odmah nakon prikoraka taj prednji direkt. I tu ubija taj protivnikov osjećaj za distancu i iznenađuje ga s tim prednjim direktom. Pogledajte sad ovu sekvencu. Prvo ide u tijelo i gledajte sad ovo. Prikorak i onda dugačka prednja kroz sredinu. Da. Fino. Sa strane je to sjelo. Dobro je Alsina puno toga blokirao ili eskivirao, otklonio. Da, Orolo se odlično s udarcima. Tu smo vidjeli ona kombinacija kojom je završio, bacio je tu isto u žicu 1-2 lijevi kroše. Ovdje je bio malo uži lijevi kroše, pa je promašio, a na kraju ona sekvenca kada je finiširao, onda je bacio onako širi malo, pa je sjeo iz ugla. To isto sjajno prepoznao. O tome ćemo kada ćemo gledati klip, ali je sjajno prepoznao kako je konstantno sužavao taj gard Alsina jer se boje udaraca kroz sredinu. I onda je prilagodio taj kroše i bacio ga malo šire pa je sjeo iza uha. Može sada idući klip. To će biti... tu sam htio pokazati isto novo oružje Abramovića koje nismo vidjeli. Znači, bacio je low kick. Odmah je reagirao Alsina na taj calf low kick. Pokazao je odmah da je malo prišepao i odmah nakon njega bacio desni high kick. U ovom meču očekivali smo da će Alsina možda imati neku prednost u low kickovima. Ali Abramović je konstantno radio štetu, više puta ozlijedio low kickom Alsinu. Možda je to oružje imao od prije, nismo vidjeli u mečevima jer su mu mečevi kratki i većinom je razbio ljude na ruke. I definitivno bi volio vidjeti dalje u budućnosti da baca čim češće tim ogromnim snažnim nogama te low kickove. Odličan tajming ima, lijepo, tehnički, brzo, eksplozivno, precizno. Tako da to je jedno od oružja koje smo vidjeli koje je bilo novo i koje treba definitivno raditi u budućnosti. Možemo vidjeti sad idući klip. Opet ćemo vidjeti ovdje low kick. Gledajte prvo. 1. Pogodio je. Sada se vratio, resetirao se u gard Alsina i onda još jednom calf kick. I gledajte koliko smeta to Alsini, odmah inicira rušenje. Spašava se na trenutak u klinču, pogađa jedno dobro koljeno. Doveo tu Abramovića na žicu. Dosta dobra taktika Alsine. Tu je to iskustvo. Daj mi samo reci koga ne bi smetalo. Točno. Kad primiš ovakav... Evo još jedno. On ga za 360 okrene kompletno Alsinu. Da. Mislim, s tim dobro si rekao isto balvani ti skijaški. Tiril je počeo rano već s treninzima, skijanje je dugo radio, toka te lupi, to je... Rađe bi prihvatio bezbo palicu. Rađe. I time da Alsina je iskusni kickboksač. Znači on je navikao primati low kickove. On ima puno bolju toleranciju nego nekakav prosječni MMA borac. A gotovo svaki puta kada ga je pogodio low kickom je reagirao na te low kickove. Tako da, definitivno oružje koje mora koristiti u budućnosti. Možemo sada još pogledati posljednji klip, dizanje iz partera. Ovdje pokušava napraviti hrvački switch, može zaustaviti na trenutak. Pokušava prvo napraviti hrvački switch, gdje izađete s kukovima na stranu. Gledajte gdje su mu kukovi. Bili su mu kukovi u centralnoj liniji, kada ga je Alsina srušio. I onda je napravio sa kukovima pomak u desno, da izađe van centralne linije. Sad više nije u centralnoj liniji sa kukovima, nego se pomaknuo u stranu. Imao je lijevu ruku, sada je već maknuo tu lijevu ruku, ali imao je tu lijevu ruku unutra, s unutarnje strane kuka. To je hrvački switch. I onda bi on trebao sa kukovima razbiti taj hvat i okrenuti se na protivnika da završi gornju kornjači. Ovdje mu to nije uspjelo jer je to premalo eksplozivno je to napravio Abramović. Malo je to presporo napravio i nije uspio razbiti hvat. Ali gledajte kako onda sjajno reakcija. Što treba napraviti, Truli?
Treba malo trznuti jače. Treba eksplozivnije to, Aha. kada idete sa kukovima na stranu, treba to napraviti i eksplozivno i kada lovite nogu odmah nastaviti, znači sa desnom rukom oko protivnika prema kornjači. Bravo, hvala. Na taj način da puca od tog zaokreta kukovima, da puca protivnik hvat. On je to napravio malo presporo, ali gledajte sjajnu prilagodbu, kada je vidio da ne ide switch, odmah će se sada osloniti na ovu lijevu ruku, sa desnom rukom će uloviti vizer. Za neke gledatelje kojima nije jasno zašto nekad upotrebljavamo riječ overhook, nekad riječ vizer. Ja sam nekad velim vizer, nekad velim overhook. Vizer je generalno overhook. Overhook je kada stavite ruku preko. Ali vrsta overhooka je vizer. Vizer je znači kada radite overhook sa pritiskom sa ramenom prema dolje. Znači to je ta neka mala razlika. Ja ga nekad možda i upotrijebim u krivom kontekstu, naziv vizer ili overhook. Sve je to overhook, ali vizer je znači čisto ono, da znate ovu MMA i šmokljansku terminologiju, kada radite pritisak sa overhookom i onda pritisak ramenom prema dolje. Može sad pustiti sekvencu do kraja da vidimo kako je primio taj vizer. Gledajte, pritisak sa ramenom prema dolje, diže se na noge i onda džudaški uspijeva skinuti Alcinu sa sebe, koji je onako kvarnjački, veteranski pogađa dobar lijevi kroše. Tako je. Kod dizanja. Odmah. Koji nije vidio i koji je vidjelo se da je osjetio taj lijevi kroše Abramović. Osjetio je s time da je zapikirao ga skoro s nosom u kavez, u dno kaveza. On je i tu uspio malo nekako, evo pogledajte, čak je i lupio još dodatno, ali odmah je bacio. A kada uđete u kavez, kavez nije, izgleda kao da ima veliko platno, da je to nešto, ali kad ti skočiš jako i kad je sila, nokautira, pa nebrojeno puta, Može, to jest da, nebrojeno vidjeli puno smo, puta se vidjeli smo. dogodilo nokauti kad lupi se glavom, ili puno boraca bude ošamučeno od toga, ali upravo što si rekao, on je i lupio, dotaknuo, nekako je to uspio i izbjeći i onda odmah baciti taj kroše. Vrlo opasan Alcina i ovo je najveći test za Tirila. Mislim da imamo još jedan klip, znači sami finish, samo na brzinu, daj zaustavi na sekundu. Znači pogledajte sad opet te sjajne finišerske instinkte Abramovića, evo, bit ću kratak. Ne, da pače. Svaki puta prepozna, sad malo sam zapljuvao stolu prosto. Nema veze, to s tvoj papir. Ispričavam se cijenje gledatelji ako vidite mrlju na ekranu. A mislim da tak daleko nije otišao. Nemam takav domet. On ima taj urođeni finišerski instinkt. Točno svaki puta prepozna situaciju kada je protivnik malo van balansa ili ozlijeđen i onda on napada. Ovdje je pogodio opet taj desni calf kick koji je izvrtio Alcinu. Alcina je opet onako zašepao. Pogodio opet kvarnjački, veteranski backspin, znači kako ga okrenuo sa calf kickom, tako je pogodio laktom backspin i otvorio posikotinu na Abramovićevoj glavi prije samog finiša. Mi smo prvo mislili da je sudar glavama, ali bilo je to od tog lakta. I onda Abramović osjeća da je pravi trenutak da ide na finiš. On je pravi finišerski instinkt urođeni. I onda, tu mi se sviđa kod njega, vidjet ćete kako će baciti tu finišersku kombinaciju. Znači on baci 1-2 i lijevi kroše. Ali on to ne baci u ritmu 1-2-3. Većinom kada to borci rade na treningu i to na fokuserima, Ide 1-2-3. ide ritam 1-2-3. 1-2-3. A gledajte Abramovićev isprekidan ritam kojim sad ću reći što dobije time. Znači on baci 1-2 i onda napravi sekundu pauzu i onda lijevi kroše. I tako isprekida ritam. Što on na taj način radi? Znači borac kada osjeti 1-2 na blok, on je osjetio 1-2. I sad ti misliš da je kombinacija završila, da kreće reset. I ideš. Otvaranje. Već se otvoriš, a on je bacio 1-2, mala pauza i onda lijevi kroše okolo. Druga stvar što je isto napravio na taj način je nakon toga 1-2, on si je dao duboko rame. Duboko si je dao unutar rame. Da dobi punu rotaciju u taj lijevi kroše. Prebaci. Ne bi ga od tebe primio. Ne te Bože. Možemo pogledati sad tu sekvencu. Znači tu sada pogodi prvi low kick. Sada ga je posjekao sa ovim laktom. 1-2, pauza, rame i onda lijevi kroše iza bloka direktno u uho. I to je bio finish. Jer prvo smo mi mislili da je sudar glavama. Mislili smo da je glava, pol jedan ujutro je bilo. Tu je Alcina je baš opasan. Konstantno je opasan, unatoč što je Abramović suvereno vodio taj meč, dobio obje runde i vodio 10-9 čisto, ali Alcina je bio opasan. Kritika jedna mala Abramoviću u cijelom meču što je dopustio da primi previše tih lijevih middle kickova koje smo komentirali da je glavno oružje Alcine.
Znači, nije mi dobro jedino na to baš reagirao. Znači, po meni neki put je možda trebao uloviti taj kick, pa baciti onda lijevi direkt ili napraviti neki čvršći blok, onaj kada spojite lakat i nogu pa da lupi po potkoljenici. Jedino to, tu je malo dopustio možda previše tih lijevih middle kickova koji su mu sigurno uzeli nešto snage. Ja bio je u fokusu, htio ga je nokautirati, na kraju krajeva htio je on biti taj koji će platiti pivo poslije, a ne da Alsina njemu plaća. Evo, to je bio dogovor. Ko pobjedi plaća pivo, evo na kraju je dobio pivo, to jest izvadio je nekoliko eura Tiri platiti, ali Tiri se i ženi u 6. mjesecu, sada će malo, mi mu čestitamo unaprijed, iako ćemo Neka njime imati sa još srećom. vremena. Da, neke sa srećom, malo će uzeti pauzu i nadam se da ćemo ga već vidjeti u Areni Zagrebu u 9. mjesecu. Jedna kratka još rečenica, da sam se sjetio. Još jednu stvar koju bi volio vidjeti kod Tirijela. Samo da se ogradim, treneri uvijek najbolje znaju, treneri koji s njim rade za što je borac taj sposoban i što može implementirati. Ja ovako čisto kao analitički gledam sa strane. Volio bi vidjeti da malo još više miksa i tijelo. Znači opet je lovio gotovo isključivo glavu. Gotovo isključivo na glavu. Jednostavno trebate nekad baciti tijelo, ako ništa drugo, da otvori put do glave. Da, hvala ti. Moramo spomenuti naravno pobjedu Marka Ančića, po meni onako trenutak za pamćenje, sekunda prije kraja. Možemo, Mavrek, istaviti taj klip sekunda prije kraja, iščupati onako Anbar, fenomenalno nešto. Sve zajedno, tih 15 minuta njegovog meča. Marko još jednom pokazao zašto je isto jedan od najvećih talenata i potencijala uopće u našem rosteru. Kako je ulovio je odmah sa desnom rukom nogu Sadikpura. To je u biti time sprečava defensivnu reakciju Sadikpura da ne može raditi onaj hitchhiker obranu ili onaj stek obranu kada se penjete na borca kojem je ulovio armbar. Tako da odmah je ulovio to znalački, ulovio tu nogu i onda čekao taj pravi trenutak koji je došao nevjerovatno 2-3 sekunde prije kraja ulovio i u posljednjoj sekundi je Sadikpur tapkao. Taman je 2 sekunde prije kraja je napravio tu ekstenziju kukovima koja je ključna. Pogledajte kako, to je ta škola, hop, i to je to. Rekao je da je osjetio da je dva puta škrcnulo. Od cijelog, M je fulao vagu, M je bio i dosta arogantan protivnik Sadikpur. Sve to zajedno i vidi se to jedno olakšanje na Markovom licu. Sjajni potez, sjajna pobjeda i onako izašao je neokrznut. Ne bi bilo nemoguće, niti će biti nemoguće ga vidjeti u Zadru, koji nam je uskoro. To je njemu u njegovom susjedstvu i vjerujemo da će se naći mjesta i na tom kardu za Marka. A za Batura znamo da će se naći. Ovo je jedan savršen bio warm-up meč za njega. I ono što moram spomenuti, moram reći i našim gledateljima, dosta kritika sada ima, mi smo rekli da je Martins loš po svemu sudeći. I po skoru i po njegovom načinu i po to journeyman obilazi okolo. S time da ljudi sa takvim skorom znaju biti opasni, izuzetno opasni sa 18-15 skorom, ali 18-15 skorom protiv nekakvih relevantnih protivnika, a ne sa 18-15. Jednostavno tih 18 pobjeda dosta je to pobjeda protiv Brazilaca koji imaju 0-1, 0-2. Znači, odradili su taj jedan meč za rundu u birti i više se nisu borili nikada. Tako je, ali bilo kako bilo. Ima kredibilitet što se tiče partera i brazilske džiu-džice. Jessica Andrade je u kutu. Crni pojas, uspješan crni pojas. Da. Znači, tu uopće nema dvojbe. Ja sam vidio i klip, jedan interesantan, gdje se ne čuje publika sa strane i gdje ide taj napad koji ćemo upravo sada vidjeti Martina. Kada te ono krzne, samo kada te dotakne u svom onoj kao strela kad odakle. Puna ekstenzija je bilo, okrenuo je kuk. Tako je. Kada te lupi i pravo mjesto je bilo krznog, ali točno iza uha je sjelo. Ja ne znam ko bi to stvarno preživio. Još jedna stvar. Ko od nas svih može to preživjeti? Evo, kogod kaže, probajte se stati
Martinu ispred, pa neka on zamahne, pa neka isto tako, samo neka te dotakne, ja mislim da sam ja mrtav čovjek. Da, neki bi preživjeli, ali još jedna stvar koja je možda nekim ljudima promakla. Gledajte sada, prije samog finiša pogodit će lijevi kroše od kojega će zaplesati noge Martinsu. Tu je već Martins bio uzdrman i onda je sjela taj desna onako koja ga je okrznula iza uha. Da, to Tako da tu je već bilo akumulirana šteta od ovog lijevog krošeja kojeg ćete, obratite pozornost, vidjeti sada uski lijevi kroše. To si ti odmah rekao u prijenosu, ja ga nisam vidio. Da, i nije bilo na usporenoj snimci ga. Izvolite, gospodin Maverick. Evo, tu je taj lijevi kroše, gledajte, Da, zaplecale već su je on. noge uzdrmani i onda još I onda jedna desna. ovo. Da. I onda još ova desna. Evo ga. Dobar jedan taj, baš kažem, zagrijavački meč za Batura i koji također u kampu konstantno i koji će samo to nastaviti trenirati za Zadar koji je uskoro. Tako je, bez ikakve ozljede. Sviđa mi se kako je namjestio lijevi kroše sa desnim direktom u prsa. To bi volio vidjeti nekad je Abramovića koji sad već 2 nokauta lijevim krošeom ima. To mu možemo reći specijalka. Znači da nekad taj desni direkt u prsa i onda lijevi kroše u glavu. Najbolji način za namjestiti prednji kroše kada se krećete prema naprijed je upravo na taj način. Ja bih ga volio vidjeti sa Milenkom Stamatovićem. To mi je nekako onako meč koji nosi određeni hype. To bi bilo super borba. To bi bila super borba i nadam se da će nam, matchmakeri ispuniti organizacija tu želju. Mislim da to većina fanova bi volila pogledati taj upravo meč. Kažem, ljudi su spremni, zdravi i idemo to vidjeti. Ajmo i dalje onda pogledati još, to jest ne pogledati, nego prokomentirati tog pobjednik meča između Curryja i Strusa, a taj tvoj sljedeći protivnik je Strus, koji sam ti ja onako da mislim, recimo direktno tvoj protivnik. Ne? Može ako stavi to se čak i složio. Ako stavi firmu na kocku da mu uzme majti firmu. Dobro, Curry nije zadovoljio, možemo to slobodno reći, bio je ono što isto moram reći, da si ti točno pogodio kako će to izgledati. Curry je bio dosta neprecizan sa svojim udarcima, Strus je to iskoristio i odnio jednoglasnu pobjedu. To jest odluku suda. Da se sad ne hvalim previše, ja sam dobro poznajem Curryja. Ja te hvalim, zato sam ja tu. Da, zato velim. Dobro poznajem Curryja jer komentiram redovito već nekoliko godina Cage Warriors-e. A Curry je upravo borac koji je odradio, mislim da je jedno 7 borbi u Cage Warriorsima, ja sam komentirao, mislim da je jedno 4 borbe njegove, tako da ga vrlo dobro poznajem. Znao sam da će mu biti problem, njemu je problem kada ne uspije pozicionirati protivnika na parter. Ogroman je, jak je i dobar je jako na parteru, agresivan, ali Strus ima jednostavno jako dobro defenzivno hrvanje, dobro je zaokružen. I znao sam ako će uspjeti odhrvati, a za to su postojale dobre šanse, da će jednostavno biti na nogama nešto bolje. Curry je ugasi se onako, bude umoran nakon neuspjelog hrvanja, previše oklijeva, premalo baca, ne koristi dovoljno dužinu i upravo tako je bilo. Prvu rundu je Curry dobio, druge 2 uzeo Strus. Relativno dosadan meč. Nije bio niti, malo se dizala kvaliteta u drugoj polovici meča. Znači polovica druge runde i treća runda je bila zadovoljavajuća. Prvi dio meča je bio malo onako sporiji, dok se Curry nije ispucao hrvački s ovim neuspjeli pokušaj rušenja, jednostavno znamo kakav meč nose. Upravo to. Kedveš, Andrej, rekli smo puno puta, rekli smo i najavljivajući njegov meč. Nažalost nije bio Andrease, njegov originalni protivnik. Jedan od najboljih kickboksača na svijetu u manjim kategorijama. Dokazao je to još jednom. Jednostavno, od početka je bilo AK-47. Da, išao je najjačim mogućim middle kickom. Čim je osjetio lupašku o čemu se radi, nije tu bilo puno dvojbe. Možemo Mavericki pustiti samo taj upravo trenutak. Pogledajte, koljeno, onda u tijelo, pa opet koljeno. Sjajno. I taj lijevi, i ti i ja smo se bavili s tim gdje je to točno tijelo, je li je u jetru, je li u pleksus, ali gdje god. Malo je bilo više prema sredini, ali mislim da je zakačilo jetru, zato vidimo gdje se drži. Gdje se drži lupašku. Drži se za jetru i poznam taj izraz lica. Da, znam i ja. Ja sam dobio isto vrlo, vrlo nezgodno i neugodno. Gore nego u glavu. Nekad je zagasiti cijelo tijelo. Trci kroz cijelo tijelo, ostaneš bez daha. Vrlo, vrlo neugodni su udarci ti u tijelo i podcijenjeni. Podcijenjeni. Ko nije probao
treba probati. Treba Mene- probati. mene, evo- Možete tu poslobodno, odite unutra pa probajte. Vrlo Brzi- jedno sjajno iskustvo. Sjajno, krasno. Brzinska anegdota, mene je Trušček jednom davno na sparingu. Sparirali smo više rundi, mislim da je bila posljednja minuta, posljednje runde, baš blizu kraja sparinga je bilo. I ja već onako resetiram, kreće se onazad, on baci kombinaciju, promaši me i završi sa lijevim kikom i pogodi me točno u jetru. Znači, taj puta sam mislio da ću umreti, jer pao sam na pod i skoro sam progutao gumu za zube. A baš je Luka bio, bili smo Luka, Trušček, ja i Domagoj Zadravec, on se više ne bori. Nas 4 smo taj dan sparirali. I on je oko mene i oni, si dobro, valjda je dobio u međunože, komentirao i nisu niti bili sigurni. A ja hoću tražiti pomoć da mi izvade gumu, a ne mogu reći. Skoro sam se zadavio. Mislio sam da sam gotov. Da. I to traje. U stvari traje 15 sekundi, ali tebi to traje. Paraliziran. Hvala puno. Hvala Truli, tebi. svaka čast. Hvala ti lijepo. Evo, prošli smo sve. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste bili s nama i hvala vam na pažnji i pozornosti. Hvala što na svim lijepim komentarima, hvala što nas gledate, radi vas postojimo, od srca smo vam zahvalni, tu uopće nema dvojbe. Evo ga, ide Ljubljana, uskoro, za čas će to proći. 11.4. glavna borba večeri, možemo se dotaknuti, Truli. Brutalan event. Jako se veselim ovome meču. Obožavam gledati jednog i drugog borca. Oboje su ubojice. Mislim da odličan test za prvaka. A i card, za sada ti par imena koje imamo je sjajan, ali vjerujte da vas još čekaju ove iznenađenja, da će biti baš brutalan card. I to ugodna iznenađenja, naravno. Vjerujemo da ćete biti zadovoljni, a opet, to je tek 11. travnja, 11.4. Mi ćemo, poznavajući našeg producenta koji trenutno i koji nam nedostaje i kojeg pozdravljamo u Japanu, koji će nas gledati, koji nas gleda sad upravo, poznavajući njega, možda ćemo nešto snimati u međuvremenu, a ne samo najavu za Ljubljanu, ali ako i ne, onda novom Superfightu, Superfight Ljubljana, tada se vidimo, a hvala vam na pažnji sada i do tada lijep pozdrav. Dobro.